He whiro te toto, he whiro te manawa, he whiro a hou. The blood is red, the heart is red, I am red. Kia ora ko Caleb Heke, tōku ingoa, ko Ngāpuhi, tōku iwi, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. The process started with a lot of free writing, just so they can all kind of get an idea and I can hear what they have connected with themselves throughout the work. So we'd read lots of research and then they'd write down everything they remember. Then I'd get them to put themselves in the shoes of the families and of the people involved in the story. Our heart will have to, I guess, approach it full-heartedly. Nothing's too sensitive to touch. Ko auraki te maunga, ko te waihoro te roto, ko takitimu te waka, ko wharirimu rawa ko Catherine Brown o Kutupuna, ko Ngāti Moki te Marae, ko Ngāi Tahu rawa ko Te Arawa o Ku Iwi, ko te rua heke te apu no o tatahi ahau kei Tāmaki Makaudo o e Nohoana, ko Abbie Rogers tōku ingoa. Kia ora. At the start of the process was engaging with our own whakapapa, our own connection to taonga. What is that? What is our own personal definition of taonga, and how can we connect with that and engage with it through movements? Kia ora, ko Sherrick Martin tōku ingoa. Hiuri tēnei no tūhoi, whakatohea te aroa no Ngāti Mania Poto. And I'm 23 years old and a creative movement artist. My kaupapa was around ritualistic centering and how we centre to whakapapa, kāinga, whānau. So for my process it was a lot of discovering of self, discovering of past, present and future, discovering of how we po ourselves to certain ways of being, pouring ourselves to our creative movement, and also navigating this online space was another finding, trying to figure out how to centre through a lens every single week. Kia ora, ki te taha o tōku pāpā, ko Arapawa te mautere tapu, ko Waitohi tōku maunga, ko Piripiri tōku awa, ko Tokumaru tōku waka, ko Waikawa tōku marae, ko Te Atiawa rātou, ko Rangitāne, Ngāti Apa, Ngāi Tahu, Ngāti Motunga o Ku Iwi, ko Moore-Mudgway tōku ingoa, kei Tāmaki Makaurau o e noho ana, no o tōtahi ahau, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. The Wairua realm and the Te Ao Māori world, and so we had a great session and it kind of brought along a lot of guardian energies and kind of in the forms of like the manu, like a bird, or a pauakai, which is from the Waitaha legends, and also the patu paiarehe, which are the like fairy folk of Māori culture, legend or myth, we're not too sure.